betting chua ilung ta pen mene na main di ke zeng coming mama ko Marasam news kade reinsa Zeme ko na salya gara dale World Health Organization WHO kade re de diga mi pumsak ibedege timchak se rezite me bone dana indi ke zeng kai jak chum kamai ke hai minata ke sandu pet kai ze kade re de dige monkeypox rarit loket na rarit rapet pe global monkeypox outbreak ze kade re de di mene mi pumsak dege milung haro benai ning tingewera be aketele ze sale kade re de dige mi pumsak ibedege timchak se rezite me bogu pusuide be World Health Organization Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ne rangchi che kaize monkeypox rarit kade re de dige injet pungratet pe kade re de di reaction azaminge 75 countries ke apo rarit che be case Sankrus Roxy report is a sale. Zai World Health Organization WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ne saze apo monkeypox hararit chabe pungrotet peze miralang beteuze mi pe mikrai ki kecha kongo begane pungrotet pe kes ke me chile is sale. Monkeypox hararit chabe daiko lo be chigaira. What is monkeypox? Monkeypox hararit chabe ze prik puidagane peperarit zai monkeypox virus prik puina nzetche pungrotet perarit World Health Organization WHO kade re de dige mi pumsak ibete deuge ningting geugai zai rehe bambone saze monkeypox hararit chebeze ngo ka sangmak pe hararit ekete zai hike mena apo monkeypox hararit chebeze kade re ngange tulang babam Central na West Africa gane penke dele ze sale zai monkeypox rarit se anui zemena ta ge pejumak pe rarit le kane anui zemena ta ge petina sai do wibena monkeypox rarit ne nradia mina hang lungge mina hang kedrune ringpe do berarit le se sale World Health Organization WHO kade re de dige mi pumsak ibet deuge rehe zening tinge gai bambona saze apo monkeypox rarit go saintam patenulamze kahrebe kakahaibe mi peiratebe mi pumtebe kanchakpe mi piga pumting pet penai chickenpox kandam berarit gumze mi pi mi bage pet le se sale Hanai kum ting kum chang na jang kai kana kum presidential election ge bodi menen chaze India kade gu rezete pui president ra ka kalanga be pui Srimati Draupadi Murmu ne nama indi ke zeng coming mama ge India dai gu hulang dilang betabam tu chura kata sete gu lei chi ge racha ga be nai klum ga be tu ze gimi long ka ket kapulei ze Union Home Ministry ne sale Union Home Ministry ne saze India kade gu ka chi be rezete pui du kata sete ga be ta ceremony pesilu gumze ngi ko gobe bamra bege India kade gu bodi pe mera me wangkan duize dodam sambeki Central Hall Parliament hama maiting cho kunta kro minute kroming ge India kade gu samram beki dilang hulang bege samram beta de be Chief Justice of India NV Ramayan ne Srimati Draupadi du kade seto ge beta te ga gu leize sale aipo India kade gu rezete pe president ka chi bedu kade seto ge beta remge Vice President ai Chairman of the Rajya Sabha gu Bampe M Venkaiah Naidu Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Member of the Council of Ministers, India Haram Lai Nagu, Kadai Gopam Pope, Governor Zai, India Haram Lai Nagu, Pepe, Chief Minister, Head of the Diplomatic Mission, Member of Parliament Nai, Indian Sokri Guspai Zai, Principal Civil Nai, Military Officer Nai, Apo President Kahachibe, Du Kata Seto Gabetaremge, Ni Kahagabega Kazoga Guleze, Union Home Ministry Ne Sale. Aizet Tibetani Kak Ndike Huzeng Kaiket Bamai ge Lok Rok presidential election India kade gurze de pe ka chi bahange vote ne mine kanche belam lega bele sikum ne hazuka kalangje chogo mene India kade gu lok roming president reze de pe tu gu meibe ka kalanga be gu result sandu pet ka bege National Democratic Alliance NDA gu presidential candidate Srimati Draupadi Murmu ne vote laks rok sangriaks nazas rok haite se chakuchum vote kilang auze lok rok presidential election ngampet kai dele Marasam pogamene saze Srimati Draupadi Murmu ne India kade gu lok roming rezete pe to gu dele zai Srimati Draupadi Murmu ne India kade gu nda rahagane chuze chunaria changba ralang be trouble hazard kene India kade gu rezete pe president ralang guri le zai ne pakna be mi pui mi roge president gu dele za sale Bhopal Kyofi Zai district ke Sokri gu le siki ko pe school watchman pe zine Lakshmi Narayan Danak ne hello mena
point na ting kum de set puidu lesi ki gu dupia ki gane ka ka dui bize police ne hingdi lu gum ze nimtet ne leize sale Bhopal police ne saza apo midonga bata ka sia be pepe hize sorkri gu lesi ki hakibam ki ze longane pet leizai police ne saza punui ne lesi ki ko pe school watchman du tuitet peze hello man point na ting kum de set lesi ki pe set madai ke ke be puine pachu ka dui pe lui chira plam ranglia ze chi ga lu bachang ne tuitet leize sale hello man point ne police ta ge rangai ze pachu lesi ki ko pe school watchman ne school gu break hi ge lesi ki gu dipya ki men chi ne poge lu che ka dui bi leize sale zai police ne lesi ki ko pe school watchman du machi ne ze ne be hi ge pane hello man point du ta ka se beta te ga de leize ranglia ga de leize police ne sale kambai ba kyang na sokri ki du kangi za bambe insurgency haga su te me extremist zai hindi ne phimok pe re he kim bai ze li lap te me drug trafficking ne anui north eastern state ke dilang be te ze mata te hung banai security challenges pe leize senior police officer ne zinain dike zeng ka me dain tak mai ge sale ai rame pan de ne danain dike zeng kai ze chum kam mai ge director general of police DGP north eastern state le nagu police asai be gidi kite me ne anui north east longria ge hakka ga be de nai jam sam ga ben dui regional security coordination meeting argata lage bamgai de leize sale north eastern state longria gu DGP director general of police police asai be gidi kite me le ne dui bege DGP le ne na mata te kan sam gai zai hasuin sam gai ra sam ki ke wai de le zai apo regional security coordination meeting je Tirupura DGP VS Yadav na bampai te je ta zugai de leize sale zai apo undui ge bamgai me Arunachal Pradesh Assam Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim gu Director General of Police. Police asabe ke di kiti mera mene gazau gai de leize sale. Zaina apo Regional Security Coordination Meeting ke North Eastern Police Academy gu Director nai, Intelligence Bureau Joint Director, BSF Tirupura founder nai, CRPF Tirupura Range gu Inspector General Spy sabe ke di kiti mera mene gazau gai de leize sale. Apo North Eastern Longria gu Director General of Police ndui ke hasuin sam gai ze anui north eastern region ge desi bena hege tanai be pungwangai ra police haibe gidi kiti mera mena samria te gai de leize sale sui ibe sampo tosham headquarters student union mena leshina mehna kumge high school living certificate HSLC examination higher secondary examination lesiki peset kroy nai kroy kuna tingkum sang na jang ka kana kumge bochiem Kocham CBC gene penugu result ina kampet meze ketua besam pe gai delay namai misui lang be mai ge tosham headquarters student union me duine ka kete me teachers sai pe pui pe tu me reutimi samak che nren gai bahang je gene du ketua pe gai delay pe ze lunghang dai ra be du namai gum ze hazu ibe nang nu nren gai be na ngodai pam be chang ra hang ge tosham headquarters student union me ne ka ha gui besam te je pe gai delay national capital india ke de gu namdi new delhi ge zinain di ke zeng ka me dain tak mai ge lang beteze mipe meeting kum himroket ram kde me tebetu tet Marasam gaze Monkeypox hararit chabegne positive test pedle ze sale Marasam pogamene saze zinaga Monkeypox case ka chibe pekadai begine India kdege Monkeypox rarit ne rame planeteze mina hang madai la dele ze sale Kerala state kene teze Monkeypox hararit chabegne mina hang chum nrazabam dele ze sale naimi kumbia Delhi namdi West Delhi ge teti betini kakdu Monkeypox rarit go saintam patene nraz sample pek dara National Institute of Virology me langai ne leize sale Niraj Chopra patingkum kaimdai pe ne zinain dige zeng kai zamadain tak mai ge World Athletic Championship kdere de digun thachi ko rame wangze kan tahalit pe Eugene Oregon United States ke men javelin throw mi pe mi hinge halit pen thage relang be mi pe mi roge rangkang ge guhtu silver medal ngampet ka relang de leizai India ke de gun dar rahagane mi pe mi ne ngampet kai zemak pe hinge halit pe thage ngampet kai de leize sale ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga de le pi guys an kingani male indu to de le